Hivi unajua kwamba watengeneza movie, sauti nyingi za kwenye movie hutengenezwa pembeni na baadaye kuingiziwa sauti kwenye movie? Kama baruti, milio ya gari kupata ajali, milio ya ndege, milio ya mtu akiwa anatembea kwenye maji machafu, milio ya upepo, milio ya barafu zikiwa zinayeyuka na vitu vingine vingi sana. Angalia namna ambavyo wanasanaa hawa hutengeneza hizo sauti.